to je to, snimati samo otprilike gameplay, neke igrice, tutoriali i tako to. Evo što možda da snimam. To je prilike to. Ovo je bio kratak klip, ali ne ulazi, ja sam imao i prošli kanal, ali tu sam snimao sa drugom. Hoće i sada snimati sa mnom, ali i imali smo mnogo malo suba. Sada sam otprilike znam kako da snimam i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, ćao!